Мы приветствуем вас на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 15-летию творчества Гузель Уразовой. Максим Парализолга, барысында шындай матур итеп килеп утырганнар, күрәм чәчәкләр, залда кемдер хәтта бүләкләр дә алып килгәндер. Все такие улыбчивые, красивые. Барысында матур. Счастлива, что присутствую, вижу такую красавицу, такой прекрасный вокал, такой прекрасный тандем, такую замечательно талантливую, красивую семью и такой прекрасный народ, который воспевает свою певицу, и та певица, которая воспевает и пропагандирует культуру и песни своего народа. Гузель Уразова мне очень сильно с детства нравится. Вот. Особенно песня «Тимасин ты күзләрем». Прям вот с детства она очень впечатление мне дает. Вот. Бик рәхмәт сезгә бик зур. Гузель Уразова, Илдар Хакимов. Целую. Сөябез сезне. Бик матурлар, бик ямнеләр. Хәерле кич, дуслар. Миңа бу бик концерт бик ошады, чөнки Гузель Уразова бик сөйкемле, матур, күренекле җырчы. Мин Татарстаннан килдем, аны күрергә бу Кремль залларында аны шулай итеп кул чабып каршы алалар, хөрмәт итәләр. Аңа бик зур рәхмәт шулай итеп матур концерт оештырганы өчен. Элвин Грейны да бик шатман күрергә, Сагдианы да җырчы килгән бу концертка. Бик күп матур җырчылар җырлап, биеп, шулай итеп күңел ачалар. Рәхмәт Гузель Уразова шундый матур концертлары өчен. Рәхмәт. Уфалар да, Сургутлар да бұрында, Қазанлылар да мұнда, тағы неме шәһәрләр бар, әйтеп бітіре алмайым, әмәлі кетем білән, бүтін Рәсәй бүгін шушындағысына. Рәхмәт сезге. Гузель Уразова сөйкемле, шундый матур килдек, теләп концертына семьябыз белән, әшнәм дустым белән. Она вообще, так скажем, и по-русски, и по-татарски аккомпанирует. Концерт бик матур, бик күңелле. Вот. И яшып китергән кунаклар да бик яхшы йырладылар, Сагдианалар, биючеләр бик күп. Вот. Мин үзем Чүмбәлидән, Нижгар татары, Мәскәүдә 50 ел торам инде, Кайдарбегичев авылыннан. Вот. Уразованың һәм Хакимовның хезмәтен бик зурлыйбыз, бик яратабыз, потому что алар гаиләлеләр, гаилә булган кеше, гаиләле артист, ул зур дәрәҗәле була, зур сыйныфта була. Вот. И üç балалары бар. Алар, значит, люди большого творчества, больших знаний, большой мудрости. И аларга саулык, сәламәтлек и тынычлык. И мираслары тирән булып, узак елларга җитәргә язсын. Сегодня большой праздник. Сегодня приехали со всех регионов нашей большой страны послушать концерт Гузель Уразовой и его супруги. Это удивительный концерт, современный, который объединяет нас, усиливает и в то же время дает возможность сохранить наши корни. Мы приехали из Казани на концерт нашей любимой Гузель Уразовой. Мы ей гордимся, ее любим, обожаем. Приехали специально. Шикарно. Ей успехов в дальнейшем. Мы просто вот в восторге от этого концерта. Нам очень-очень нравится. Гузель молодец, все супер.
there, 'cause we scared to be lonely. Bugün bik yaxşı konsert buldu. Mına nindi yaxşı keyifler bilen, nindi yaxşı ko'ngillar bilen mına mında kishi keldi, kite mından da kanagatlanıp kite. Konsert mında bik содержательный buldu. Sahnani bik matur bizaganlar, жаңа jırlar buldu. Mına bik yaxşı söz Aydar Galimov aytdı. Mına biz uzattık, bizning kadri yok, bizning bilen Ghaniya Farhi, bizning yok Alfiya Abzalova. Mına azatı bizning bütün ümit, bütün kala şunday mına талантливый, шундай яхшы яш җырларга Гүзәл Уразова кебек. Концерт получился ярким, красочным, очень эмоциональным, народным. И я счастлива, что мне удалось сегодня прийти на этот концерт и увидеть такое невероятно красивое шоу в центре Москвы и в центре нашей страны. Бик зур рәхмәт Гүзәл Уразовага. Әлеге концерт өчен менә шул Кремль сарайында шундый зур концерт ясаганына, үзенең җырлары белән ул елатты да, җырлатты да. Кәйфләр бик әйбәт эмоциялар кичердем. Рәхмәт. Мы только тогда сильны, когда все мы вместе, и все мы имеем свою основу культуры, свои песни, свои обычаи. Россия всегда была сильной именно этими направлениями. Я очень рад, что сегодня во Дворце съездов проходит такое великое торжество. И сегодня собрались люди, которые аплодируют таланту великого артиста. Очень классный концерт. Мне понравилось выступление, понравились участники, понравилась Гүзель Уразова. Все очень круто, выступление, все вообще было на высшем уровне. Зал был заполнен полностью, все были в восторге, и я был очень рад посетить этот концерт. И массу эмоций положительных, и все очень круто. Гүзель Уразова ул моң безнең саклаучы. Менә ул сәхнәгә чыгып, ул үзенчә кайф күтәрә. Менә безнең татарларга Мәскәүдә мондый концертлар, алар безне бергәләштерә. Алар безне дуслаштыра. Алар мондый концертлар, менә монда 5000 кеше җыелды. Безнең бу концертлар рух күтәрә, иман күтәрә. И без икенче яхшы кайфләр белән монда татарча белеп татарча сөйләшергә дип моннан таралабыз. Концерт классный, Гүзель Уразова молодец. Такой певицы, как она, на татарской эстраде практически нет. Песни супер, эмоции отличные. Всем спасибо за организацию и ждем еще раз с концертом в Кремле.